ko dannawanama mi beetwidiya deharaki dewi sahi nizama emme bodu hew badalen a dehar ehen algon midannamani tafasi sabtakai ngeto divi rajyege tarihuga nuhunnane mi beetwidiya deharavre ginain health professionals sihi khidmata wazifa neruna hare ngeto enha havrigina health professionals midiya dehar terega khasakon atul terega rarasha diyama mihu maduwege ngule masaleyan hal hodinmataka professionals nereyfawani ege terega specialist doctor unna itura naruhun levuma customer service officer un levuma healthcare attendant un levuma e ekkanta devana kamaka vetwediya mazigas deharu dohge terega health sector ge infrastructure miha gina projects hingam fashun deharen nonnan mihar projects ang heri fashifa irad kuravia mi projects nimeru rajyege hasakon atul terege sihi khidmat de tantana guri infrastructure ge kantataka luili bigendan adi hamayako atul terege regional hospital ta tertiary kurumattaka mihinge project miharu ungu fargoes kuldu fushigeves abdusamad memorial hospital geves lam gamgeves ituru specialist unge khidmat mihar fashigen e kuriyadani adi hamayako cancer baje fada baditaka diagnose kurumattaka ituru machinery levemunge dani daadi hekaddu algon men formula hoga CT ge khidme fashi mammography ge khidme mihar fashion tayyarwi ungu faruga MRI ge khidme fashigen diyai dialysis khidmen algon men miwani fula kofa dental ge khidme mi fula kurani x-ray ge khidme mi fula kurani mi vetwediya maziga ngeto tibe fulangama hisab jahen ballawa midennavi kantatta miha kuru muddate ge terega kurayfa nonnan ehma mi vetwediya deharaki sahi khidmai dinuma barabadi thew badaltake genewunu deharu mige natija fennani irad kuraviya kuriyan ngadi deharin adu terega mi huriha kantattake nimi tamfiz womun datam fenumai ko rayitu namige hew badalu fennamundan paragina rarasha kudakudinge doctor na mi physician unna levum ge masake physiotherapist unna speech therapist unna dadi hekaddu didduga speech therapy ge hedma fashigin edi ra ungu faru fashigin edi mi kahala midennavi general ko algon midennavi ingeto mi vetwediya maziga ferunu manzarennu mehem miwani dawlatakun mikama shawgorikan devva muhimmu siyasatege gotuga veriyaku mi siyasatu kandaluvva health sector miha fulako invest ko devva tive algon menna irad kuraviya mikan kan tamfiz wegen daru nibigen daru rayituna sahi kan kam hew badal tak kannan mi ga anesite mi midennavi baldi wima base kurumge wahaka algon hama abadus takrar ko dannam beenum wani vetwediya maziga evve sarkar kun wahaka nudakkawawara siyasata nugennawawara balin duru heliwe tibumattaka aluvanche fiyortan aluva qanun tan ekasha aluva ekama magfai koddeva ekan tamfiz korawum eken dani hema mede siyasatu gulumge natija ek vegen dani sehi dairage hew badaltakin algumna fenigen diu mi process mi event ennu hema mi process wagutuna gane e waguta ekuga algon menna mikamge labaya manfa fenigen dani geto hema algonduge ummidaki mi siyasata tamfiz we nime rais dr muhammad muiz dihrajege sihi khidmatuge mulin a baben eliywani mulin a harfataka egungostewani ekan algon menna waran ummidi kon ebe fena geto